Novotek je tvrtka koja je do 2018. radila isključivo u projektiranju i isporuci projekata automatizacije industrije i kontroli procesa. 2018. odlučili smo se za iskorak u diversifikaciji proizvodnje, odnosno aktivnosti, na način da smo započeli inženjering za prototipe električnog autobusa. 2020. smo dobili sredstva Europske unije i počeli konkretan rad na prototipu u suradnji sa Fakultetom elektrotehnike u Zagrebu i Fakultetom strojarstva. 2022. smo počeli konstrukciju prototipa, bilo velikih problema jer je to bilo uslijed krize nakon korone, te u tom smislu smo to završili do kraja 2023. 2024. počinjemo sa marketinškim aktivnostima i na osnovu toga u potrazi smo za strateškim partnerom za pokretanje proizvodnje. Što se tiče javnog prevoza, električni autobusi nemaju alternative. To su vozila budućnosti. Kina i ostale zemlje imaju već 90% autobusa električnih. Baterije su svaki dan sve bolje i to je vozilo koje će sigurno u tom kontekstu zamijeniti dizele vrlo brzo. Što se tiče automobilske industrije, to će ići sporije, ali što se tiče javnog prevoza, to je već gotova stvar. Nakon konstrukcije prototipa krenuli smo u marketinške aktivnosti i u potragu za strateškim partnerom. Pronašli smo jednog tehnološkog partnera koji je voljan sa nama pokrenuti proizvodnju naših autobusa, tako da priča ima nastavak i nadamo se da ćemo u tom smislu dobiti podršku države i naše zajednice ovdje u Hrvatskoj da bi krenuli u proizvodnju prvih hrvatskih autobusa. Sama provedba projekta Munivo bila je prepuna izazova, samim tim što se odvijala u doba korone, na samom početku ukrajinsko-ruskih sukoba. Sve to nam je uvelike otežalo nabavku dijelova, repromaterijala i sam dovršetak projekta. Ali evo, uz veliki trud i volju svih zaposlenika i angažiranih dobavljača i partnera, projekat smo uspješno priveli kraju prema rokovima zadanim projektom, a to je bilo do 31.12.2023.